velikom zamahu srpske kulture između dva svetska rata, u doba patrijaraha Dimitrija Varnave i Gavrila i kraljeva Petra I, Aleksandra i Petra II u velikoj, ako ne i u odlučnoj meri, doprineli su emigranti iz carske Rusije. Oni koji su izbegli sigurnu smrt od Srpa i Čekića našli su u našim patrijarsima i kraljevima najveće zaštitnike i pokrovitelje, a u vascelom srpskom narodu istinsku braću i najiskrenije prijatelje, koje su imali čemu poučiti. Blagotvorni ruski duhovni uticaj doprineo je procvatu kulture i u varošici Loznici. U godinama po krvavom oktobarskom prevratu u Lozničkom hramu Pokrova Presvete Bogorodice služi protojerej Dimitrije Varaninov, veliki ljubitelj i negovatelj crkvenog bogoslužbenog toržestvija i blagoljepija. Ubrzo, iz jednog gradića na Volgi, u Loznicu dolazi gospođa Antonina Antonijevna, pijanista i dirigent. Njihovim velikim trudom i ljubavlju 1923. godine gospodnje propojao je u slavu Božiju prvi loznički hor. Pevači potiču iz srednjeg građanskog staleža, studenti, činovnici, lekari, trgovci, zanatlije. Pod veštom i odlučnom rukom gospođe Antonine, hor tada izvodi i najsloženije kompozicije ruskih autora: Česnokova, Rahmanjinova, Arhangelskog, Bortnjanskog. Pod kupolama divne lozničke crkve odjekuju Slave, Heruvike, Dostojna, Veličanija, Tropari. Svojim pojanjem na bogosluženjima i kulturnim događajima hor slavi Boga sve do pred kraj Drugog svjetskog rata, kada se Antonina Antonijevna pred boljševicima sklanja u daleku Argentinu. Dolazak komunista na vlast označava i kraj rada hora pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice. Rad hora, sada pod imenom Svetog Romana Slatkopojica, obnovljen je 1991. leta gospodnjeg, kada se u srpskom narodu i vaspostavlja verska, nacionalna i građanska svest. Od tada Sveti Roman lozničke pevače partiturama duhovne muzike vodi kao anđeo nebeski, koji je trojicu mudraca uputio da prateći zvezdu pronađu predvečnog Boga, koji se rodio kao dete, što je blaženi Slatkopojac, nebeski zastupnik i pokrovitelj ovog hora, i opevao u himni Djeva Dnes.
Danas su u biografiji Lozničkog hora zabeleženi značajni i uspešni nastupi širom Srpstva i Balkana. Svoj grad Loznicu, hor Sveti Roman Slatkopojac je sa ponosom predstavio u Prizrenu, Vranju, Sofiji, Beogradu, Visokim Dečanima. Nastupe ovog crkvenog ansambla snimaju mnoge radio i televizijske stanice. Danas hor broji 30 članova, koji zajedno sa svojim dirigentom čine dostojnog reprezenta i kulturnog ambasadora svoje crkve i grada Loznice.